ya ka ya ho en ye se obako were draw igu eno nti no nya ye nko na ye di dwumen Mọ́borọ̀ Asem Sompa 106.5 FM Accra wutie ye no sign etwa ne ho de afata kwa Sompa 101.1 FM takra defo asomo e wo Sompa 103.3 FM sanso na doma enso ye Sompa 101.3 FM nkranza Sompa 90.7 mukuram ena tachima Sompa 106.1 FM ni ya kacha wo se yesi ablabo na bo apete se de ma akoka ye no anase ene wa dinchim hia ablabo no etwa wumpide watime hu sa wade fu bi a wokọ mu no enye nyame adawroma enka wuja woma na so wa kora we na woda so tewa wade na se de na hye wunkuran ana wode na kora mpo de wantimi antena mu ede ne ba ye se be hye na ye na ye wom no so no yentimi enfantene ya brabo eye program a ebie woni ema wurasha mo arekekere na sa mo wanya tema ede amawunu ye na ye nua kotopre na sa mo a wo beken efa baabi wo ahwe ya wo besu efa baabi wo hwan ya nti Mọ́borọ̀ beba wutirim eto da bia wode bi besie kakra nya sa wo ahwe kwara mpa wo beka se bia baabi a wote no ntimi ntena ho eno ti ne kan ye ho na efra yen ya ba no eye 0509 438-463. Mọ́borọ̀ Asem production line no. Eno no pesa wo ne ye chew story. Anase baabi a wako rewura ye ne woda so te na 0509-438-463. Apam dada ye ne ye nyina e wo ha bia wo fra. Obejo so pesa wo ne maami Akosua go nso so kasa. Wada roma e ya ba no 0509-438-463. Mame wa kan ye ni brani asada ni brani asada je yenko so ntem na nekola anya na wodim se to da bia wo ye bibia you may not know and I bia wo hunu ade no nsunsuanso a enya wo nipa so sure ba Mọ́borọ̀ Asem team na memo maba so ititi Oheneyere apam ene Jeremiah omo tie dwumadie ya edura wia na oma frɛ dwumayefo abusuafo so omuntie abrabo mu nyansa no me ka kire we be ye nwanwa ama ma hu se enye obi ana se bi wo pensem hunu obi wa wote obi story enti saa eti wo mu Mọ́borọ̀ Asem ni show ano no edura wia pɛ ye kan news ni wie ya na wote wa wo betie kopem se ye de for God and country beba fi so nim se obi beba be kansem bia ebe bie nani amanyansa po bie firi mu dia ba eti yemo team ni nyina ne Sompa nso aba so fi se nye radio station bia na de ne platform eto ma abrabo papa eye Sompa ebi mu de kansem hunu ene ade ba Sompa de mofa eyun se radio no your information, education and entertainment. Do na for information and entertainment, but Sompa for education. And yes, the early elevation so the elevate wa the elevate wa brabo ye ma unyansa po. I want to be first canto because we see when you be a man can answer same be and to persuade you the afanya me akwa na what me afanya me akwa so eti me aboa eti mebo team ni nyina aba so etuma pa awie bia nkofo bebre wo ho a edura wie a Mọ́borọ̀ Asem obi asem na se wo due bibia unhu ehefom sure na wo kusunsuo de bia na mo ba na mo kusunsuo no na ko ani mra so na efi obako kafra ma menji usima abayiwa bi no otade ahina mienu konsuo ba ko de ho mpaye ba ko nso so ho abonte no abribi ya nsuo no so no de si table bi so na esensen ne koma homa so so ahina no so se na de ho apai no abribi ya no ndru fie no na asanwom enso abaya nda bia wo de ahina mienu ne konfa ba ko ne nko esanse esoso ade so nto de ba akokọ a enye we na mire bi dru ye e na ahina na ne ho abone ka kyen se ebi Akosua enhira na me a wode me konso de be sa me hu ni mfaso o asa me sa ma wa bre because o kare me e wa obetiri so enso a medru fie ne nso ni nyina ye dai asa ene o se nkasa ye nkokwa no so na me nkire wade enti one na ekona na o kire ne se wo hu sa flowers yi a esisi ha sei no mu wo hu nuye yi a esisi ha fefefe o hu won mfaso me kwa wo nwune gu ni nyina na egu wo mu so eye wunti na no ma ye fesa o ma ansanete enti obi a hu won mfaso enti men kasa brabo no e bia ya ye we se ye no bia da bia da se de wo sika no de wo ye ni nyina no egu aba ai wonye dua se Mọ́borọ̀ Asem a se seed wo dua sure na dua nso wo dua de a wo gusunsu efi se Paul si me dua na Apollos agusunsu onyame na di increase ne ba Sompa eti ye responsibility ni say every juada
ebesi fiada yedua yedua no na yegu sunsuo panelist eba awowo eba yegu sunsuo bo se dakopa then a sprout sure now there will be increase obi tia yesu mu di dwumade but no nim se no mo chance enye ne your program is be brenaji di mo chance na obi anim by nana nkofo ato mo dwen se bi afia na mo ye ana last year but mo chance ye no nye ne it is na program bi a wo ye tie te sa ba wo die ni say don't give up wo die ni say senyame ho nyansa wo die ni say wo die da bia pem se ko obi ate da bia wo twisha da mebo da ko monso oba obi ate osinkofo yi da mo de number 2 ye say me from mo say me ko kama sam nipa bebre no ma tro number na to ho sure ebe kakra bo so mo nyina bo ma ba na fe ye hu de anye hu kra sanity insurance on count amenu why dia why kokromoti in fact Dr. Brother Foster fe was wa my platform na won ka ho ipon nke ye bank ntimi nye nyansa pon nke nye ye ti emphasize da ne bi nso ma why dia eti Oheneyere ye da ase eti na nso no me dire say your production line no say ye kan 0509438463 0509438463 o friend yan fa sabre ye adwumache ya be fro na issue bia be kan story en show bi nkra emie wo bi ani man crofon tia brabo ase na bi mu hunu nyansa relationship na wo ko mu na wa mo ani anna ho no ko wi ase yesisi wo no adamfo bi a wo fa ye ne ye betray wo no saa ni nyina ese wo bomode na wo beka na obi nso ababa wo bi na esiso abranti wo bi na esiso na ode abon obi ane ne koye adwuma obi oye wo papa bi a wo de boni tua ne ka beka ex-convict bra ye de what to mu pen ebi abufo na wo bo obi asum wo bo na asum na ye di wo kotu mu bra na beka na na kom kra na de na obi aburu na obi bo ana unu obi bo na ye adwuma na ko bibia beka na obi a wonu tie wo ne bia na afa na ono baye ne de no ono so akota ma ne hunu abi afa na wo be toxic relationship mu o tie metisa sister bi kana samu metisa bra bi kana samu metisa kotopre kana samu na ahye nipa no ene so kura nya me anya adom lawyers ni bi aba yo pesa wo boa yen enti wo de no so aye legal issue nya fe ye beto banta wa wo de bra na beka kire yen na yen hwe kwan a lawyers ni be somo a ombetimi aboa wo na bibia nso atimi akwa ajapade ana se bibisa na se oha bi a wa femu na na wo bi echi mo nsaage no obetimi di aba na ya ma lawyers na somo e di amount amiako medas into we de mame nko na me nko ma menua be ma kotopre me mo akwa aba o ye na mame utuntuma afewu ndase obeka me bono na na so obeka me infantia na obeka me asantia na obeka me akuyapem yenka asante na befa yenka asante na befa ho be ya bono no ba be hye anya hwe ni nyina fafle mimi kuru wo ye bono ni ofiri nkranza fiema bebia monkeys ni wo no ho no ofiri fiema ho ni fiema ho me so fi chira uso free chira so free sunya a odru chira ansa wa kotachima na se ofase ya woko kunukuru na obi afase nti yaba ne yaba no ano eba biso we dey kotopre yes madam mami musa wo ehin fa na wo free me that's edika no me de nchia kese ma Sompa 106.5 atifu nyina na menka se ma wo a se meti ha na uti manim na yedi nkomo me ba na meka ti amati wo wales so pa se no sika wales no se no masi ti wo wales so pa no it is what ti ache oh yes nti it's an honor and ya radio ni bia na eduro bia ye for inspiration no free soro afi so atiefo ayeti uni nyina anya ne se it worth it say obetie wo o videos aya we no tratra kam na ye video onya ne keke wo me see na say o video bi akutia me de aboni nipa ma send ya mom no me am ko download ye na matwitwa ne nketwa na me sheda chese ya se me kana se wo fi se bi a minim kotoprenti ebi open bi bia ye nti na ebi o kasa be ma me na o kan de minim no onye madam fo no but asem na wo ka no me maka chiro be 2 years ago enti na kire se nyame de wo ye adwuma pa ye de nyame ase me age me gidi se won so nyame de wo ye adwuma ne bebe no so nyame ti ase ye bebe no so nemom de edi kan no ma me na wase se wo ye to nsa frɛ wo na waba e de adwuma na wo ye
Sesia idea me tifia me hwe nkrofomba. Sesia me tia idea adwuma me ye ni. And ampa say obi tim bisa me say me ye de adwuma me ntimi nka. Because adwuma na me ye no, dey na me ye. Me tifia na me hwe nkora. And remember say wo tifia na hwe nkrofomba. Sabi. And say we babysitter. More or less like a houseboy. Why is a houseboy? Nti adwuma for na me no nyina no maka che me say madam mutia mutie ni nyina nkora nti mutia. Nti houseboy house madam for na titifia no. Because you see am to way. Me name 65 in the tifie. Ye da sori anopa wi anwumre. Nti sa 65 no na ma 3 me ma 3 me ka ho a. Na sa nti ye nsumpo na makwakọ ye adwuma foforo aka ho nti children sitters with a babysitter. We so omaburu baby so because kids for 2 years and omaburu baby for you know we are 40 years. Your young adult children. The sitters na just adwuma na no. Adwuma nti adwuma me ya ne say me hwe nkora. Mami Musa wo si so ne woni so ade hunu. Ene se ne die na na wo gidi se daache ya me de wo ya wani baji pa. Ebusa question e deep on because nra nem ni obi di nkomo nem e ka kire ni pa kro se ntu fi se me mti wo no se me e bi anka be o kotopre nya lawyer ana nya teacher ni ana se nya nurse ana nya adwuma bank a ka be matentene te se me ne ma jinkotu ne ntai nka bank se ne be si afata me no but se ne nsusu no me nya ne sa na ni nyina na ye ade ba ko ane mpese ne nye pa ninka nya bank ya no metena because ne papa ye bank manager wo su atrema rural bank enti sa tam no bank manager ba na ya bank for be no be ka anu papa na be ka ba be si wo o wi ya be bi opro na atena ase enti na ye mfe se nka nya ya ninka me ye bi bet esi ya ne senti ha ngrofo ma na me hwe be enti nanka bank nanka wonya na eyodiza nanka be fatam pa so ho fe Sompa papa nti bank no o wan ba transfer na ko kire nsi atrema ba transfer na ko kire wan ba na ko yanfo na fe akiri kura ojeja ye ko wi sampa ne ade anti nanka ninka nya bia ninka betimi kotopre udi full name ne Bennett Asante Nkonoma Sapon Bennett Asante Nkrumah Sapon. Ntibinde ya no kura ba be shim Bennett yawo Asante Nkrumah. Bennett yawo Asante Nkrumah Sapon. 5 names. Ka we ya be beat Oheneyere. Because Oheneyere no. Oheneyere yanko wo de ne ye Oheneyere Mame Ekia Yeboa Esiama Bronya Abrotia went me a meeting S7. Okay. And also the Bennett Nana Yao Bia the Bianco Yanko Bennett Nana Yao Asante Krobia Nkrumah Sapon Kuma Sampo Kuma Oh, I didn't know beat you. What if you account? Because who did the account? Who did Kaka said Bennett and the Yaw Bar? Nana. I want to make sure. I will give you crack. Then your grandcast not Cotopreno free. Cotopreno. Moye Jumo 2006-2007 ko ye Jumo Space FM sunyane. Na me start na Nyusu Bennett. Okay. We say sunyane so dey be Bennett ya. There is a Bennett family in sunyane. Okay. Edru ba bi no na sa Bennett ne na emwam. Nti nko ba bi no ba bi are you part of the Bennett family? No me dey be I'm Bennett of my own. Because actually say nyesika ni bi anti sa ade ne yetu kura odi agro de adwofo. But na ma start here we anti na me ntime nsesa. Nti in the course of it na radio transfer semia buy na Sun City radio buy. Nti me beko Sun City radio na say there be. I was some brand mo. I have to rebrand myself. Nti agro sa nti to say ya wasante krobia ni we tana say na me say there be. Nti me da wa na buy na say no me krobia no me sesa no na me ya kuma pama I Asante Kotoko Sompa FM. Timi antana se ani kika bi bo ma no nye no
there's all we no kotopre we me na matiti su bi na ma fa bi ahye mba any meaning David. But say din so powerful so I know. And empire ya born within we God protect Kotopre, God honor Kotopre, God bless Kotopre. Me name empire ya born within. Nyame age atum. Any sealed. Say Bible say he shall decree a thing and it shall be established. Ubetimi aka bibi na etima adenti na wan pɛ meaning bi mfa madi no na aka ho. Because yewo brofo kasa no cra still evolve etimi de foforo ba eti adenti na ne Kotopre no pɛ bibi I'll give it I will give it na money meaning wonye so de bet meaning ne nhye eti wo ka Kotopre no age se eyi yawa Kotopre no age so eyi yawa no so no ye de oh ni nyina aka ho na yawa no so de wa na wa ni so ni ana no so na wa na ko ne ye anti pɛ Kotopre no okay ne money meaning yawa so de problem. Oh no, yawa. Yawa no kwa dia. But yawa. Yawa. No was ya just be no ya. Odi nkura me ne nkura ne deal ya. Nkura na ya. O so ka de obeti yawa. Unzo obi frɛ wa, apam yeah. Me I created my own thing. To Kotopre. Kotopre no came with niema bebre one. Senka matera radio so say no. Bono kasa straight up. Kotopre came with bono kasa. And I know so I want to nyeso. Nti nchiremu no mum and as this year I be pay nchiremu di amadine no. Oh, okay. Yeah. Okay. But I'm a faith child. Nti my ho adwuma awie. Nti this year na the Kotopre is connected. It's connected to God. Serious. Okay. Yes. Kotopre yawa. Wabra bom from onkola abrim. Eba no. Ubetimi aka say wabra bona you come from a family ana emu ye na wo ho tow na wani gye anasa wo mo a ye wo mo to family a utimi say abrabo aba o mape no ebi kan wo na o background o childhood experience na say okay Sompa then wo mo na eduru ba bi na say nheda nye how ne bebre okay nkai say ni nyini no na mo kira me ne maame na papa ne maame anware okay na me mami wo nua be ma na me rofa chance nya me fa ne kransi sa tam na oye adwuma o CSR na wo manta for ba ne be ma na ise me ni be ma ne ntam no difference ne nhye da nwa nti e ma obeye me ni be ma ne ntafo okay nti se buru nya duru a oto ade a oto ma me ne akwala be ma no na ba na age ne de no nko because ne wo fa ase a ne me nti e ma sa tam na me wo fa de na ewo ne ho nti JSS time no me sa time ni bia de a wo kire pa friend a wo kire de na me ne to kwanta ya pai enti me kai SS1 sometimes 2000 sa time no me wo fa no o aiboko enti wa ba wa be kra me se o ko because time ye nya admission no ne ma no kukumase na me call kira secondary school nti o ye ne se nka first time ni wu a nka wa gi transfer ama me na nka me so kukumase woni bi me wo fa ne ko bokwaba afi oba ti ai si nkraba ni mresu me wo fa na wu onyare just like that wo fa na no ma brabo ye wo de wo fa no na wo to atade a no to bia ma wo no just that no nyam fie say satam 2001 na me be 19 tina we young because so ambesu you say 2000 na say bo na ba ye we JSS 99 e ka say bo ba ntia nko SS ni bi no su ama besu pa because that time many bra be SS akono enti that time no mani Africa kra fan na 19 dia na wani 19 dia na wonya akola nyame anim ni na ne ma ye ma me yeah because me wo fa ni ba betwam bia odi bibi be bro na obeye no first school mo so kra nya da kakra be that time no na mitimi me da nti ko kira e frame ya boga we are trying say ya oboga but unim say some awo kan ye draw my attention to abrabomu uncertainty say wa abrabomu say sometimes obi a wo wani dan so no a wo susu say onyame betimi afa ne so aboa wo no nipa na timi bi betimi tu nipa no na nipa ne ni hobi ma obeboa wo mama me say 44 years me wo fa ne bedura ye wabusuan fie be 5 hey
fi bia begene de because aka no su only se nsem ye fi boko ne ba e tu se tete no mo ka se ni papa for mo nsa omo nche me say 44 years but sad na si ye twam hey o ye chiche ni because ni papa na se so chenye kwa wensa ne hu ni fa so ma e ma obi 44 years I said 44 years wanyare just like that he's gone just like that etu mame nyina we su na me fantufu se nipa bia sa wo ba asase so anyame soma wa boafo I from destiny helpers so mo emeboa wo da bia wo bompa ma wo destiny helpers sure bompa ye se obi anyame appoint ne se o maye nhira ma wo no nyame ma ne nyini nche na wo nhira na dwuma so na wo ma ne nyira yie na wo ma ne sie fi se nipa ne di ya na wo so be di yie no correct e bi se wo ne nipa no o destiny is connected to that person sure but se nipa ne wu ana wo yare a e de na wo betimi aye wo me se nyame betimi a raise obi de nanso de wo bebre ansa na bi akokọ na nti sometimes ne ye mompa ye ma wo mo a wo chance ye bompa ye ma me no papa wo mo hwewo e so ma me no papa wu a wo ye mobo ba eya na nipa bebre nim se wo destiny nipa bebre nim se wo destiny helper di kan e yo ma me no papa wo destiny helpers di kan e yo ma me no papa ebi se wo mo na nyame de wo bre wo mo na be se de wo ma bre bo sitie ne sa na wo abra bo be ye mejitum eti se wo ma me wo bia wo bi wo papa wo bia wo bi je se bi o mu ti modern because enka me wo fa mu a menye sure se enka me tie hwe nkora kebi kura baby e wo duru no but who say nyankopon so what the enemy meant for evil no enu nso see ye ne ama wo hwe nkolen kombe dey okay say kore so kombe bobo no so de eti wo bonsam bedin se wo saya de na nyame afa so no wa ye ne yi aho de gitudu na nkwa and me can dey see wo de yi so say me papa yere friend Philomena Nkroma Sapon baby o bia me bo me mo asema no e ba sa ne wie na fe me bitu firi kira betena me ma me papa nchen osunyan na kwa ma me ne de me fa so no bola pam be maketechi ma be ko because na ma me nya nwo ye bola ma be so an biti so akọ penkwa ase bola so ene nkuku ama be wohoro ena ne yeti abronsan so ti adopa bia je se me pepa fom e wohoro nkuku bi ukura me wohoro na nwumra bia ntimi wohoro ne ye ade be chi na mfi ne ma wohoro no foforo ne ma se pepa fom ansa ma ko bola ansa ma ba be se ko school na bola de se fie bola akoto agu na se wo sika te se de wo ka te se bo ti sa bobo ya bola oh da bi bola me kan wan se me no the typical kamfo amamre panka me ba me so bola emoma enukure mum ende enukure ball na no se no kentana ndise kurum de na ya na politi ma okita no we ndi kentana e wo kentanim ande enukure e ya na mamum na ye ko bola e mema ntanko usa pa na ya na uta ko bola and baby am tise sia no me dey asida mama me no because I am able to do near me na because of sanctity. Yeah, no, the man. No, so say asema ye ken. Ni pabone ni ama. Ana na ye wo so we ni pabone because o ma huru nkukuom e na o ma so bola but say ne sa experience na wonti wa utimi ye wa de. Me say aduane wa ba na me ye aduane a. I think okay be a ye nya nduru ho. Niema sie aduane no a. Me say so pa oni ma aduane no asen me wo ho. Sa me catch ro eni hajia number 2 aduane na chuma kwa te se kwa nsusu a bia me nsone so kwa nsusu a uchi ma ba ni na blender maku na za utimi ayu a utimi chima kwa chance ye de blender na wa ba na me te wona masam me na me ka fufu a na obi a obeti ma mo kakra bi ka fufu a masam me na me ka fufu je o ka fufu a ni nyina ye because of treatment training ye de ma me na me fi say oye ni pabonini no nne me say anti fufuo no enyeze bia wonim wonko a wo san nim ka because mema de na mutani fufuo ka eya na munim wo ba munim ka jai twitwa aduane to agu adue ma sa ebe ya akono wonni kura obedi twa fufuo kama ye enkwa be na nim ye enkwa be na kotopro ni bia sa ma bebiri kura ni makato ankwan ye akatoa ane ana dawe ana ko ka reverend kwan reverend kwan ai she atiefo mo me to ma de gu ho no ma na gu me ho no aduane mo mra Facebook ma ha kwato pray wona ne ma mo me aduane she to enu anu amo ma wi ho enu amo na ye che Increase 65 Increase 65 to ma no mo na atifi na we be da adwuma ko enkra we na we de be da adwuma ko now anopa breakfast lunch ni supper kra it will be asa na wi amesi cinema sa asa no pa no mo ko school ni wi ame nchira de ni bi ndi pack ni emagu a na mete ho wanchi bi enu ese me
Wenchi mo na ekona ha eti amono utia omukodi stew ya na stew nga stew ho se we metiti mu nyina wi na wi ade stew aguso to obi age ne de eti nkona no omudo so 65 ani eti fo mo mehemu nua ba ma ekotopre mo mehwe se de wasi atena se serve nkola no wo ba Sompa 106.5 FM Accra eda ho Sompa 106.5 FM Accra eda ho ye ti maame no maame na wo no your step madam boy o step madam na oma wo huru nkukuom oma wo pra oma wo kobo he aduane na hyew na hyew aduane na wo ti ama akola na hyew na we emu capse na no aye no de wo oloka for na no ama wo etu de wo nyisu gas wo yisu dabi mini gas o light kura mini light o sa fina me eti we baby out in your kitchen na ai mo kitchen no na mo kitchen ya boss na ya boss me start first you move call no na kitchen we na me ni bi nsu ota I think me Facebook nsu ota we say okay apanda da nsu ota you say esi san ne ma na ko varanda bi so ne ya na se duane ni sija so agi se openchansi bi di kata ho na we di ase mi sha ase mo share kurase pa o share nya kurase new site mo a new site o by dan na mo share dan si ne yi ana mo si jare ni mo dan ni de complete dan papa blog dan ya mo kitchen ni mo na ba kitchen na eyese mu yusu jabi say yo ani ato eja hihye bi anyama sam ani na answer a separate from the house eti ebuama bambo space we because enkola bebre sa na ahomete mebusa wo say eye den na sa orphanage wo sha ase free he abrante a wasi so apese wo koye adwuma wo bank wo ye radio adwuma wo pese wo ko wani wo pedien ewo orphanage a sese wasi nkonwa wo fufuo si niema na wo titi nuane ede ma nkoda die efri na abepie ha kotopre yo me da se mi nyini ya ni mehu se mo sa abadaye no because okay tama na mo Jesus na mega se SS no kra na mega se mo fa no because na mi mbiri mo wa no mo kire mpanti e bia se nka menya niema ne me roommate no ne sa na fofo na na edia Sompa FM 2015-2016 susanso be free sunyan ko susanso no wo tano so susanso yamfo okay kwan so kuma se kwan no ba bi enti edru school hours a be na nkra ne nanam fie ni ade a omunko school enti ade we na kra wonam fie so oyare anko wo fie ba wonam a odi agroda nchemu ni ade ne kire se there is a problem nti me call Roman school susanso Roman school and I'm could be say headmaster no the mini headmaster ni din komana na headmaster na satam no unfortunately na school feeding nya nuru ye ho no okay even though na school feeding ya ba but na bi nuru ye community ho no nti one headmaster na ka kire me say nkra ni bi wo ho mo ba mo fasika mba nti ye pe no ayeti say break time no ayeti say o kofie o koduru fie no ayeti say o me kojiska ba onko na ne ma me ko afum na sa na e strategy ma me fo no yusu pe no waka say o dikan ebi akoye kakra me makra diska ba na se o ma break ya no aba beje akra no koye na ma me na fa ho na okọ afum nti o mra fie na ma me ni ho na fe sa ade ane ono so anko biem enti eno achi eno mu na na nti die na metima ya fa ho e na me se baba be sua se when you discover a problem you have to find the solution to it and yeah complaining ade afu ya se complaining na again ne se wonya hu bibi na hawa busanwu se die na me because e bia die ntia hawo ne se wo na we solution to the problem die ntia sa die na hawo no is because you are the solution to the problem. That's right. Etinyame amwo nko hu kwa onyame problem se one asase so na he is looking for people who stand in the gap. That is true. Omo be ye bibi dia fa ho ba wo de wo ko hu a na wo ade na wo musa ho se die na metimi aye dia fa ho metimi dia boa no correct dan say wo be hu na nti da bia me ka se wo adwumam wo bibi abusa ho se die na metimi aye dia boa wo wa asafo mu a die na betimi aye dia boa abusuam wo problem bia na betimi aye dia boa nanso ye hu ya na mo dia ya kasa ni obi atimi ka na obi ti se me ho sei e bia ye duru nkomo na ye duru wa na obi ba se wo kasa wo pese wo complain a betima complain be because problems be brave ho betima complain be 5,000 but
ebia Sompa FM me wo solution ni sin wo be me ni ho aka de yeah enti me ye na me ho ya na me so okay enti me transe na me say okay say me sorry anopa kra na me fa ni say me mo obi akra wan sidia okay mama akra ni sika okosku ami hu wankwa ami hu nti enti me gugu so mpa asa wo dwendwen a wo brainstorm a dia ena me ni obi di hu nkomo fortunately for me ena me konya one Mr. Douglas Kwachi okay Okrumo na wasi fie kese 8 bedrooms na fie no hu nsem kaye bebere ena bi wo ho nti watwi na ni na fie no asiwo nti nkomodidi ma no bi ti amena so na oni me ye ana me yes okay nti me ni ko di nkomo se nka me pe fie no because atam na me consider no ade ana e ba ne se e wo se me ye nti me go hu na ote ase ana me yes okay then fine ena me say me school mum okay na sa ankra na omotiti fie na okay kasa ni nyam no nkra na no mo na fie no na binum ye 16-15 years awawo ena ne ba na nya 3 years maame na mu kra sori na onya aduane ni ye nti onya bi ma ni school eti sankula nketenketi nya na teenagers ma dodo na ne dodo na nti yes ana nam se okay ne sa dia ene na minti school mum okay na nkra ne mra sa tam ne de ne akra ne hia buku aminim okay ohia bibia minim wow na se 50 series kra ne kita me na me ka se me de nu aduane a metima chama nkra abro 50 na bi abeche no 1 cedi bi kra no amfa nkoto aduane de akoto tofe ena me start ye nkakra nti 2017 September ene see because na no ya academic year ena me start with nkra 11 okay nkra 11 mu 4 no mo ye nkra asa o maame adwena ye yi ka sa bia maame na dwemu aka ena 7 no ne 8 na aka ne de omo ye sa 16 teenagers no onya kunu oni abone papa abiwanya papa asem sa nkra no be me hu say akra ni innocent oni mo hwe na ba wi ase ye de so mo ye de say ye de ne maame se bi wo boda oni ani na maame de start here nti me de nkakra sa ena school na me tie na private school minti me nyi school fees because dada na akra ne tifie na my school no kura ye free no ontimi nko bi nti se me mate na se me mezi me de na private school a ebe de magic school fees nti me didi nkomo bobo ya na me say okay sada de me school ni free me nyi school fees akra ne hia buku amekwa kopa ama no akra ne hia bibia amekwa kopa ama no because that time no like I said na radio ni nti no na ngodi ne kiti kakra unya kakra free ane nti bia nkomodie ne ade ana e ho aso obi ayi fro Saturday no akotwa obi ayi fro MC to da yi asi ko gina na aso nsa kakra menya no ne aba beto aduane ama nkura na di ene edididim sa ena covid by 2020 covid by ene breaking school ye breaking school ye resume ye no blackboard a me mata me dia tetare wa ya penti so black ye dia ye blackboard no plywood no ya ni dia bomb man ko na poma no fini hall ho a dia ye nursery class na ye kotwa aburu agu ho dan we ye aburu gum dan we ya nema gum ntini che say indirectly no fear na genedane after the covid no 2020 nkura 36 before covid ni nkura 36 na me ne 11 na net me ne omo ne da solo 11 after covid no fear no indirectly wa mi na no anka ba wo hezere city ayetu because I hall wa brogu dan ba ko e wa chiro wa no ye class wa no eno so abrogu enti senya mi adwuma na wo ye ntia se bonsam besra wo enti no just fear so besra na onya wo sa na ehwema nkodan be na ma ye adwuma kakra so mo because tama me start no dan no mu ye mfuturo nti nsole anopa be 5 na manante kakra fine na makonsuo na me akopeti classroom ni nyina ebia semester na papa too I'll bring all these videos and pictures makopeti classroom ni nyina mana ya teche emo 738 na nkra ne mbra na aho sebe ya mfuturo no so beti because the rate na mfuturo si wo ho no
nti na wo se nsole anopa no makopete so a Sompa FM. na fa ayi but ye ni agro nantin komra ye mpon school na de be chena asana ye mfuturo nti owa de bia mnya kakra na bia nka dan ba ko bia no aye na ma na cementim be wi akire no na fe ni wura ni ode na de ode be nkum na de na ebra ode ma ode asem na okache wansa na ode ma wo ko chire ni musa bia nkwala no ya nhihye down to so okay na wanka nchire mi so wanye mi wansi dida okay so the fire the opposite because onyanye ready so be yusu okay nti yusu fa bo nkwala no ane nti mi so me ya de kakra nti se na mi si hu ya mi hu se na enye me dia forever nti asa no when na investment in savings kakra bi an ya ye na ko pass as two baby okay ya we sisi all right ko pesa asa ne to ho an me ye kakra kakra se nim se na enye denya oya ho den obo kokro nti unya asase bi to wana na start ya na me developing kakra sa but time na covid ne ba na oje ye ndie na me ntimi nye hwe na betima move akọ nti na we se me close school no oh nti covid me close no Mọ́borọ Asem obi asem ampa na afemini ye na say okay sa dia and this time around kra ni ko room any place bi school na we kro num no na eni akra ni hia buku a eni bi school no mu hia buku a am de buku na ma no na fe omo mutimi nchen ne de because ata na me ne nkra na 11 na net nti omo mutimi me ne omo tene de and the ko school a na o ye de a me nim say no hia ni say no hia ene de ma nti se obi se akwan ye fa so a me di beduru ba bi amadia mi hu se bi na with radio no so na wa na yakofa story wa bi yeah ena me se ko nkura ase say no be nkura na se obi kwa kuduru no the next community school no akora bia below 5 years ontimi nko school da adentia ontimi nantinko wa ontimi nantinko 5 years because ma america so de akora na ekwa ma nko mra no na abo be 11 ene so kwa fum yeah na ta me so akora no be pon 2 ase na nanti akwa kofa na ba da bi ene akora no be tena fi unya 6 years a unya mpanyimfo na kwa be so wonsa na wa start school so I was like mintiminda se mkoba mintiminda video ya mi share wo Facebook he said o sinu nu nkla ni trim so kwesi da ye kwasa said za odo mo kwa asore be kwesi ada asore be wall of salvation e hona ade mo ko o kwa no mudi wachi ina ye be sala school na ahyase na wo kira de o sa papa ne fie ho no ana wo bo mo no nko na wo kira de na wo da bi na mo teacher for na teacher for na ye da na wuti o mo ka sa for no de first time ne de am start and na mintimi ntu teacher for na ka okay ti asa no mo so ai se for no ntu wa ki nti o mo de ne de na me adom sa tam so nyame onu ani nyansam na se time ne onu ade aboafo ne ba yeah because that time no na ni enka ka tu asem bet na ntimi ni o mo trans na mka kiro me se me ina me ye panyini ye ma me ne ye papa afirim ina me ye panyini mu minu yanke twa ne mo na ye nu yanke twa ne wi ntimi sere mo ye nhwe nkra no because that time so mo so wi ss out fi yeah nti enye so wo option uni alternative mo ne mpanifo na mo nu yanke twa ni abusuan de mo so buy tre nti aduane no nti senka wo tifi aboko akota aduane eno de we make sure senka no pa aye aduane fine obenya bi nyina ye di awia ye di ne fine na fa anwumre de wonko fie no na o ma kuro ketwa obeko anwumre de enya da wo ma me be no aduane mo adi eye sene sa wo tifi a woni na mo basa basa wo nhye da nya hwe nti sa tam ne die na mitimi ntu aka be nne teacher for school mo teacher for 8 ba be no aduane 2 omo amene omo tifi 4 obi aje akatua obi enu o ye volunteer work omunyina 8 obi aje akatua ba nkola no so de obi antua hwe enkola no what kind of enkola na ya wo fa wo sesi ya me wo mo ma me ne o papa wu okay ena me wo mo a bia papa na wu ne ma me no ne sa we no okay ena me wo mo ma me no madwene aye kakra we are see your Oheneyere ane obatan akola bia emre bi mini ni share ise onu se sa ne maame utum za akola de dachi na nkoba medical doctor kura ise kura wo university but maame no adwene be ma ne wu ye no nti menim se ebe ye ya metiase na duba bi su kura enyim wo mi se se abo akora bi wo maame ne matu maame na tin se be ma ne jai no
na fan team nti boy no not in prayer camp enam cement ase da nice boy across 7 years in prayer camp Debbie, come and stay with me and go to school. Oh, now go for me. I'm going to mention here. Now say, Yami, wouldn't say Yami Juma now. Martin Bibri. Because say Yami Juma, any Pango Juma. And Yami Juma, no, me too. Me in Chawano. A branch you share video. Nancy Jinim, Sompa 106.5. Utradrobo, qua. A branch be chow no animal miti. Or cashew fool. Yeah, me kind of story. I have the video here. Me the me petre no training the see me who. And then also. Ma me no won kranke to me ma me nu a mo ne ma me ne kwa afuom no. E na case ni see ye. Panyini no Daniel e wo 11 years na keto no 4 years. Me no ka se see ya nkra no wo menchen. Die ocha boy no ocha ne ma me ti no. Na ma me no wo manke to na ma me no manke to mienu. Eti nkwada ne keto ne mienu akofo mo. Muti menchen see ya. Boy na mu ade on dey so dem. Ah on dey dem. No nso oba. And on the small boy. Say red or say blue, say green. And wako wibi. Some nomine ideas are. Inti category of uncry as a when the kind of uncola will follow. Sure. And a crowd no to say below 4 years. I want to mean 19 school. No, what it is a Kuranaseno. I now crying from so send him. I'm got to say Kuranase. Now crying a shred. I'm got to say Kuranase. Matthias, inti. So what can you jai na nya kwano so be ka kurana se nti sa de akura ne mrefi no metena menche etu de enkurase no oh madam ehon na wo target wo nya kuro kase mu asem because omo na mo kuro kase de so go school dada o omo na mo bo and ni titru me because ni titru 13-year-old girl o tie kurase a wo 12-year-old girl wa 16-year-old girl wawo wonu wa nye school onye adwuma bema na wo he bema kro on na wo erade madam first no she bema kro on na wo bema no na wo no kro agida ma tusire obi wo kro wa hye bia ma fa ne tim ne nam ne baby first pa na omo yes omo che pad na mo issue ho okay they so ma san dia ba mu ani krom ne de aya na me hu ni say hu hiam famre kurase me kurase ko hu akura 14 years ankomodidie mu no wa main street be wonim pad onti di ni kurada 2022 onim pad enti sa time no eye den obe use den ish ani ai ahum too titi asema okay pictures bi wo a wo hwe dane a isi ho a nipa dem papa ne ma 4 akurase dane bi okwa obetima akurase dane muni beda o enye se bi esiwo na bi omdi ankugu a na omdi bi agumo enti eduru ba bi a me how kese pa me wo ye how and where we sleep okay baby so medical ka say ye dan ni dey blog dan kese 5 bedrooms a blog ana jamugum ono manugum ena ho no so me ye ne kese se kama no na ye auditorium ne ye ne ma no ane dachi dabi they say dem hate TV o bet na no me ba wo die Sompa generator mo hate ade ho na light ni o afi ne ma waya nti mo ba mo generator okay me de twi mechanized bo nsu ma me was a mechanized bo na ya tu ni bi okay no bibi me su generator nti me connect me for so ya connect APTV ma na and na no ba wo ti me hwe bi ne ade enti nti o hwe me dan na dan ni o dan de wan kama dan ni de kama but then am sa no pa e school na awia edura nwumira agi se yi nkonwa ni nyina ba abonten ansa na yetima dem ante edan ni mo na mo ye school no enwa na moda ane o say David miss us a question until me so you see this is a classroom but when your video wa me da classroom we ba one of the classroom no na me senior man senior man o my the omo wani ko future leaders legends ombo ngoma style bi share nti esi a opien konwa na ko akire anase yi ababonten na fe odi foma toto na fe ada
Wow. Na me yes. Oh yeah, no. Bebe dan na. Omo dan no modem no. Me de we no. Papa. Come me ha as compared to omo de me ha trasaku. What him say omusi nkrado yema na omusi no. Ane. Wa mu na esi no. Madam fo na wu. Madam fo na. We mu na atu omo kan. Ane. Opia ko nchia me amom ti obi senior man. Senior man. Share. Me o media egu machi. Hey. Akasi ni wum no omo sisa. Unim say ebe kakra omo abeba be senior man ama wo. Because omo be nyini. Ane. And omo beba be support too. We etitire na wotete omo sa no. Ane. Na atare we sepatu wo ho ane be kan atare we ho asem. Me won kura sisi a 11 years or no ko fa ne ba na ma ne din kura atwero no. De bo so yen sa akire no no. Sisi a no ma kire na okwa adwuma, ofri school ba okwa adwuma. Ah so betima so na de. Walden. After school. Wow. After school. You put school na on tenefi come on kokosua adwuma. Omo musua se ne so na de. Omo musua mesin. Omo musua de pa omo musua tire ye. Nti me ho no we atare a misi ye. Ni month for ewo me ho atare we na ni month for ne hye nti me maka kire nkra ne se enu time omo nyini na omo mo ye adwuma ni month no omo nyini omo ba pension nti me nkra na be kwa ko replace omo okay enu no nti ne sa dia hye omo hye shatade no we kwesi da mo kwa asori yana ai we so kwesi da kwa asori we say ba ko different from we we na me nyam dress ye be ba ko de na ma dress omo bro nya atade ne ntare ne Come on. The entire make us nyame adwuma na wo ye ne se. Nyame adwuma fa banku share na edar banku mu didi e. Ida say nkatekwan na benkwan. Na no so wa na ye wa de. Wonim se na make se. Nyame adwuma efa nipa ho. Nyame do nipa. Yeah. If so read John 3:16 say for God so loved the world that he gave. That's right. Eti nyame nya nnua na obewu mai. Me so ya manfonyi ne na soma me. Enyame enye ennua. O de meto nche na o de yin nso ato nche. Nyame nye nnua na obewu ma o mo. Onyame bewu ma nipa. Sompa FM. Na enam se efa nipa ho nti no. Na wodo nipa nti no. Anytime bi abeye papa. E de ama nipa no. Na nyame adwuma na wo ye. Ana de etosum yenu Genesis chapter 1 verse 26 say onyame boy say yesuba ne seso enti yen yesi nyame anamu asasi so enti anytime bia obeye akola bi papa nyame na wo ye ne papa be yes as well yesi mi dwabanum e dey tira wo dwabanum God made me in his image and likeness. Say ni Nyankopon tie ne sa pepe na memeti. Na say nyame asem ne sa no no kan no. Bi omo me nkrofo no mo ndie me kasa asem kire ompese ombete. But na say wo de tete nkwana no. Ebi say one fan one tete wo mo a obehu ne ho according to the environment. Ene baby a waduru ya wo ye quotation die. Ene another ba ko e ba ye san be mu pistu no. Romans chapter 12 verse 2. Okay. Me Pastor Chris. I'm a fan of Pastor Chris. Okay, open asem. Enti Romans chapter 12 verse 2 we should not conform to the things of this world, but the renewal of our mind. Romans chapter 12 verse 2 and 1. And I'm saying, renewal. Abraham telling himself say kuno. But still now we are no one. Yeah, announcement of information center say maybe Antonio Sama Abraham but still I'm power no man kuno. Actually say untimi nsesanadwo. Yeah. And one of the difficult things you have been such. Yeah, it's true pa. Say maybe be told 3 months e be year free no. Enti how? How do we renew our minds? Enti mu anambe hu Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child the way he should grow. Shakoda na kwan ya wonfa so. No nyini. Onya wan free ho. Ene sa de ane nka sori na wo ni nyina no so da chi asem foforo. Ene sori wo ni nyina. Ene ka nkura we hu hi asim panfo no mutimiti tight no. Because ultimate ti akura we yi a. Enya afi no obenyini no waba be yesesa wa adwena be crusade bia. Because when the kan ye no ho adwuma dada. Wo se kira akwada no kwan ya wonfa so. Ye moto no. Men mama amini o mu di nkomo. And I make a chair mum say, unim say, Bonsam Peso sewa. We are branching as not Bonsam Peso sewa. Unim the other bar, no, Mr. Dienam says, who say Marsha say pewa, who's out time for some. Who from Bonnet, Bombs as a challenge, and I'm saying, so we are young man, not Bonsam target too. No pursue good and must know say, well, Mamma Pew. It's ma pewa, Mamma, Timunya with it. And yet a trap.
na ma peme omo di exchange niema nti I was telling them Sompa na they were FM. surprised so omo ka say bia mbeka bibi fufura am say no a na me say rem na ye wo no asase we su na ye wo no so we ye be ma na ho ofa wo problem because be ma bia ho ofa bia a wo animonyam no because man omo ho ofa ti be ma ho ofa na wo animonyam a na che se nya me di be ye bibi nti wo no sabonsam pe wa se wo ye man obesuma wo it is a wo ye handsome na eye ya mema timunya wo de se ma pe wo aye wo fombo a enti enkwada no wo mo wo ho no se wo shanse di nimdie mu wo mo nkola bre mu a wasesa wo mo adwin nti sa adwin na medi ato me mani timu no nti no okọ school ohun so ba pe no se abonsam sam so me de guys who die no so say catch them young me nkura na ibompa ya unje me ka se din we ya ye ho adwuma ka top enam pa so say se wo bompa ya na wo free wa adwin mu bompa ya wie nyankopon tie nyame tie mpa ibo enyo no na se call on me na answer Mark chapter 11 from 11 up to 23 I love that story o say Satam ne yetama ne Yesu ne asuafo ne nama omo nyina ye tie Sompa no na kom di Yesu no hu fig tree ai na fig tree ni nyanyini ye anata mo nso se esa fig tree ne so na Yesu domi fig tree ne wuye omo ko yo omo ba no verse 21 na Peter beka say hey master dia na odomi no no awu firi ni nyina abasoro na Yesu beka say munyi nyankopon ni na munyi misumi ni obabi te ho na minim de ba ya nsuhie na ahwie gu no so no kra nya me nkura ni bia nsuhie na ahwie gu no so na me kopie so aye mfa ne nko hospital na de sada na misuye misimi he ish misuye nsuhie o na ahwie gu no so mo fa no dem na akura na se no mo da na ntu hwe wada te we so afa na na we so de na ka ho o ti me ho e ti on so ho ne ho ti say no we o se de kuro no kura unse za ta na nya brante kama ana ya yangu na nsuo no sa akra na epre na ye na nsuo na hwie egu na sunne eye me ntira manye nese no nti o se me ka to se mfonyi na ya che obi tire ma me hwe sa adi picture we da so no se ka we kuro mu na wo hu kuro na ti se ani ish tam ka me timi nye nese mi sanyi na mi hu se nese madam ano e dey good enti wona me be hu se wo bom paye na se wanwinwi verse 23 I know afa if you pray and you don't doubt it and you believe you make bia na be aduma ayo edaho and me nkura na kasa asem na animonyam kan Israel nyankopon I don't remember the last time I shared that car say me de me nkura unse kurum ha de na we na manfo ne nam na nyanka wo ha wo se ni sa ni mani bi no die nyame ma unko se be kokko sire duane pa na e be da be sori pa esi o ene ye die be didie onyame ma mo na djuma na wo ye nti no ese so supply ma minya hu bi da adjuma na wo se be ka se nyame adjuma na wo ye nti no ese se na wo makomde wo dia so aye nyame timodenfo na encourage obi kwa so wo ye eti nyame betimi de watoto nkrofo bi akoma so no ma be ye o papa wo bra wo nnae about 90% of the people o ma support me nyina minimo mo da minimo and sa ni ma pictures ni sa ni mo nyina no me Facebook page wo Beneta Santin Kroma Sapon me nsra de da be mi dwa banche na me de abeto mi dwa banche me ne nkora me serve nkora 65 anopa koko merki di gum si chire gum no matwa na me da betum ba bi me nka se ana se wo de wo ye waduma wo ye me bibia me ye me ko nsu na me da betum me senior na me da betum bibia me ye bia da bonten ntu wo ho abehwa na bia obi no wa ba send o messenger what you are doing bia 20 bia 5 bia say na ba ye ne sa no muso a on betwi o manu abase 16 14 years for man na o ji o mo ne de o encourage sa ankra ne so o mo nkoso anwo na me say what do you mean by that na de wo encourage wo mo anwo wo na ka wo nka bibia nkyere wo mo anwo nyambe hira o pa wo de mi bu say wo nka bibia nkyere wo mo no nyambe hira o pa wo ma anwo nyambe hira o time o mo wo ye no obi na ye bibi ma o mo wo ye yo and I'm saying 2%. So what do you want to how person me dey me man kwala say na mo sa na kwala say
am there be a man say nyame image bearer of God na nam ho no akwara na onam ho no image bearer of God anyame akwara bi obaba asase su bia nyame obotaye ma no so hard say me nyama akwara bia ni yawo nti me se ade me na mpabo mehu se mpabo ko se free me ko to Wednesday market sunyane okay tunya ba ko se unya ba ko bo se 30 cedis and 70 pence me makura we ade abra we nya bi da bia benya bi because bi kura we de ne nseye but unya de we mamuno uma we munu se ki obi so baka so opebi den ho no sungu ne yam no yesi nti ni ade no kakra kakra obia benya bi wano akopem se obia benya bi ni obia age ne de na ho mo size because if onyina mi hye na uba no obia be check ya na fe asane lie say nti we Ransford bia madam for no teacher for no Otis a teacher ni nti udo na shame na kwa odia ni a hwehwe pay ama wo na de ko aro wa de fa ka odi ye de sa ni a che na fe ya itare seminar brush senka normal brush be a 2 months and 3 months no was no ye kura the typical before bi kura bo so me sia fe no se sound brush and why it say come out the form no iris one out bi iris auto brush because omwe ni onwe so be budo Manaba. Itu bi kaza sa no ani atata. Na mi adwuma na wo ye. Ma me nsa ma o the other side. Na mi adwuma na wo ye no. Nkola no. Unse me kasa wo ye nya mi adwuma bo nsa wo beba besra wo. Hey. Tamna so. What? Ye nuru ba bia o. Me de me nkomo no ye nuru ba bia o. Me pon no abon pon no. Enkomo na ye me dey say. Me read messages mom dan say me mama and me ntimi fa course but what up bre? Yes madam. Dia me be kan dey tu fo ne say nkwala na nyame fa wo so. Ama o ma be ye nhira no. Battle be on finfin before the victory. Unso mususa. Sompa FM. Nti afene bi be teenagers. Teenage season no. Nyama bebre was a lot of things going on. And grande baby omu free no. Obi awo there won a DNA e won mu different. Na bo abi makoto ami makofa bo na ba. Ntina me kire wo. Ntina me kire wo. Wadunso bo no ani se di. Ye be di wadunso agumai. Eti sa battle na madam ne se hwe de wan fa nsanka no. Memmo no. Ko fie na ko woni maame ho a ka de maame emmo no. Obane no chese won tian kwala. Na no wo ho. Be de tian ne bebire so wo ho na odu ba bi a ya na so hwe. O se nyansa ba. Ne nso hwe. Matias. Obi wo ho timu se ade we ni pa cross because o ka se wo hwe so boni na wadi na panisia. Ene wo wie no. Eti Matias eye pastor we spiritually minded. O de be wie. Eye pastor we spiritual. Akola bi wo ha. Ya da sole fie no dan no e toilet and bath ma da chi bi e be no water closet ntimi nya ne sa ntini ya boss a hwiti ni na ntare nta ho bi ntimi mfra bonten ma me fantare ni ngu toilet ye ru obi afa de akogum kwan ya obi ankasa after 2 days ni aka kire me se nyina ye tie sompa pasumesi na o hwe ni pakro gina ho na me atare abi makwa akota ma wo na wo de akoto toilet ma ni oni be wie anti wo be enso he esa de anu eye pa se wo ti ase wo de twa so no anu no wa amma kai so fu bi o so fu bi o ko preach a o pie ana na yire de ntokwa o he ne za wo se nye wo na wo minimo pa adwuma na nyame asem na me de ko no endi mi na hu se be wo no eti wo pe ba bia ho mbre no de afa o siti oba ne ya na obam na wa edi eti sometimes when read it through o me ne madam for no ko bebire omunya botre the right time me punish Mọ́borọ Asem unim kotopre ye nkomo no ye nto su kwada o komo na me okay meto su nim meto su kwada na mato su fiada but omo tie me no obi pese oboa wa me so fa number ni tudwa kwada be sa de tudwa me sremo kotopre djuma na wo ye no me si woni hye kura send 10 cedis patoso obi ya Ghana fo nyina send 10 cedis anya bia
obekọ nanim obia Ghana for say 30 million obia send 10 cedis time 30 million benya say this year me perfume sa o de kanema wo hia ne mfa nwie ne ma be na hia na ye ntobi mechichew this year me perfume form embedded that so okay and get to students mattress ni bi na de na aduane because e be a more bottom ni anwa eno anu no eti wunya ayi mattress students mattress ni bi na wunya nya emo ni anwa ni ade na na de bi ma apart from eno no so say kama o fi oni mankora sa na ma no ni sa we na nsuo wo betimi su nsuo aba but ani entade nsuo betimi di bi aba anya bi e be ko obi book pen pencil okay book ni pencil book ni pencil mo fa book ni pencil nkan sharp pencil no ba wi oh mutimi wi pe nyame adom ayi Wednesday oba na aka challenges challenges ntimi so nim fa nkola ne momo we nya momo line nkola ne momo line enukra dey generation hope Generation Hope International School and Orphanage Generation Hope International School and Orphanage fa momo number ni tudwana ye nyina obi an send bi he ayi 054 send bi sesi a 0543 send bi usu send bi misuma send bi obi send bi 0543 momo number no nto so mami 0543 026259 Tobuas ne boni ye na emo na atiti ni ntino ye se nya abotre na ye nsesa mo ni bi mrew 054 30 26 259 Kabie mai 0543 02 6259 dini a generation mo wo force ntade ne mpabo no munyam se yempe dia enyew memfa ne ma enye nche fa kama wo call fanage obi wo call fanage na wasesa de enye fa de ye because o ba obesesa atade ne tun na tete akwakoche no fa de ye ne fa bre wo mo na me read comment kakra Margaret Mary Henewa we share Facebook live or Sompa 106.5 FM say Kotopre we are proud of you. We are proud of you, pa. And I give to Bafua. Or say, God bless you, Minuaba, Meba, Yamin Shrow, we are Juma. And we are so proud of you, Topi Rebecca. Also, wow, you are doing a good job. Rahim, Rank, or say, Mọ́borọ Asem. Mumma, very emotional. Program, Mitia, very emotional. Almost what I didn't check a chrome on the buy. Now, got a prema me for winter, oh, here. Anne. Who are biological children? Mbacho ane. Wankasa woma. What do you say? 3. Omwe. Sisi e di omo akra. Oyire we. Me yire tukwai. Oja woko. Ane. Kambebusa na mpese me hu se de adwuma ya wuye. Wanya oba. Ane. Owotima na odon kwada. Na ono pese odi ni tibeto kokozo no. Na nkwada 65 na nkwada 65 na abede da ho na daddy na we da ha the one of the biggest challenge I be akwanya ba e beka ho asem ye say asem me ma no omunya sa access to me omunya kwan se me di asem me ba ne wunti bra beje oboa ensi jisa wo hwe we mu wiansa da bi nyina nti a bu chani nyina e just say no si twiti wo mo sana twiti wo ma difference bibia nim nti se woni pakro no ntimi a emfa so be say ma wie na ma frɛ me ma be gina me nche me man woni wo mu nyina ye bibia ye di bronya ye di Easter ye di agro ne de be yim ntino abetu omagu ana ye be yim nti no de sa de a ene mu free ha ayi nti se e wo no difference bia nim nti we brush we bu video ba e pace na titi gu o brush nti do sa is me am titi na yesa o mati ased nyame adoma ayi so aduro bo ayi de no pep student bo ayi de no ayi nyame adoma kwada ba ye be hwe nkola no said osi ni omotie no some of the challenge nkola su ne ban ni ade ne ha o wusimi wutimi toto no yie ni ade ye bedi ho nkomo kama na efia danso ade ba Akosua mesan ka bi mi se atise nyame se ampa se nyame no anim ne be me nkura no pon ni nyina obia wo ni suban obia danso nyankopon
ama me nkora me hu ni say nobody FM. Wow. See a weird aduane na say either say nya nam na ye nyanam na wasu say ade ye nyanam there be ana say me pe wei ana wa wi aduane no say me ni wei oboa ade bia e be di aberim me ba cho umomo number ne boniye na ko bi send this ka bi ama ohun yan say din e ban say wo ma wrong 05 because e say din say ba na ye generation hope generation hope mesra mo mo send madawroma mo say generation hope din e beba 054 30 26 259 054 30 26 259 generation hope ama men send the chain na kwada ba e be san ka kire wo e bi ana number no anya ni yi that's a report to ba no am report ai enti friends Jeremiah send we na me hwesa akwa o de na me dey experiment that is me send na me hwe na ye hwese okay atomua okay eti 054 miss course mum na e baba miss course na e ba ya nya miss call na ye pe ye pesca feeding kwada duosia sai aduosia num 65 amo sai okay so wo Fred niema okay ampampa ampa semina emo anwa toothpaste brush pencil books eraser ni nyina ya beje ba me de mo ni anwa ni hia me pa because nkwa de o mu didi mi wia tin tomatoes mo de mo fa tin tomatoes nkan wa Sunday pa cho he say Jeremiah de na ba ni pa cho message Kenya Andrew sir oh okay kakra bia be ne aba Jeremiah Simpson kakra ba memo amount ni de ye woni ni amente mo se God bless you eti Patrick mu nyina obi a be send bi obi a yi kotoprem amena wase nyame adoma meshi wani mu kuada na watwi mi de utwa mi de obetina se kuada mi de watena se fiada etina de ohene beba betwem ya wada no abetwem no beba be ye wono ani onten me sorry so na for God and come to yaba kotoprem be da se what's me chat to de be magana for bra yo bacho mas me twa to an se me de aseda manyankopon se amama me de aseda be manyame a awe me so amade pari achime ayeye bi wo menumu a onyame ko na me de be mano fi se waya de kese bi amamia me gine wa menti ase erade wasedani o wayeye rumisuo nyawa ya mami dabeje wasedai nyawa ya mami erade beje wasedai Patrick is my TV nyawa ya mami ne rumisuo onyame kasie asedase nyawa ya mami rumisuo onyame kasie asedase Patrick remember na tuni ya ma ukwad ono obetimi atuni ye botena na ne ade ba ko ne se so wa bontia obehu ni se edne and pass so edne bet me I don't struggle said you me patches calling no I don't struggle I said me can now when no be me okay me especially some crown you be we no mo da me okay I don't your friend fulfillment for film na so say ka wa anye wei na wo ye bi franco oni nye wasase so da ya me aduma on okuada ne me 26 me boss TV 26 me ye party ama me kuro mu nkora nyina okay 26 da bay 26 December na December bebe ovin Obama ukuada ne aso prof aba professor Buchi misrao ene wo mama for professor Buchi oja to ovin nim ovin 26 me wo 26 December me so for video ni yama guest mama obeyi uni mukwada because kwatopren komo ni monyam ne se me tete se bibie no e chese ma hyehye da se nye video no na ebe ama me ho awuro me nsa me ha se ene wasa o yare sa no ma hyehye ovi to ayi pai no jatom ye kwatopre ayi mama fa unsia nyame ya adomo a ele say how many years nyame shira
me kwa check out Wednesday me ba Adiefo mapon and I'm going to be near Bema for the penetration from Mọ́borọ Asem you'll be Asem so. Me sorry see na prof. Professor Abuchi Betnason the for God and country aba. Obi e ya near the hot bike kasi ebo abremu e wo ha. Ya kasi ebo na fakan ha ba bia. Na fe ye ya na fe ye de. Health service so atwo so. Ya fa me Akosua property beti ya fa me potential. Na me ya do me pese ya ko so tie Sompa 106.5 FM me do Oheneyere ase. Me da Aboagye Asem me da Jeremiah ase. But the only abema na odin by a friend. Autism so yaga autism so ase eti ye be she me say mo no mon Sunday yan san ko bi 05 0543 0262 mathematics minimpa minimpa and then me poroi 5 minutes and you know, I'm here and I'm able, but them say I found my voice. Kafra, 054302 6259, and I'm borrow 5 minutes a pet, and also, then I'm a bomb busia that you met Yamam. 054302 6259. 054302 6259. Generation Hope. Unya dinua eno ano no etiefo yada mo se yako kweku minim sawa yeshe me kraman nane na so ebony show ho embaso male hon sepeno ebony condoms